ya mateso yenye population yetu iko napitia au niveau ya Bukavu na Goma, mtusaidie mpartager hii message massivement. Mes chers frères, mnajua kama kubatu benye banajua vitu vya kufuga kesa so aba ba terroriste be banakuya tu atake mwinchi yetu, banajua bien que no abo kwanza selo abo heri mtoto wake akufe kuliko kubeba ng'ombe yake. Lakini tuliwaambiaka hapa juzi, siku ilipita, tuliwaambia keno aba ba terrorist baliingia mu migini, balibeba ng'ombe ya baraia, balibebaka 125 ng'ombe 125 vache balizibebaka. Wakati yetu tulilalamika ku mitandao tukisema keno population yote inateseka, banakuya pia mang'ombe, mnaona jinsi vitu viko, mulitusikia huruma, mulipartager message kwa juu, na nyinyi mko na uchungu pia, mko na nia ya kusaidia population yetu ya Bukavu na Goma, mulipartager message. Grâce ile yenu kupartager message, en tout cas tuliona keno ng'ombe balirudisha ng'ombe, me kurudisha ng'ombe haba kuirudisha musansi yenye balikuwa napenda keno barudishe ng'ombe, parce que balisikia keno ba kwenye mulipartager ma message zilifikia ba autorite be bana sahihi kabisa, baliita bali ba kinananga, baliita ba kina Berthe Bisimwa, baliita bali ba autorite bali ba terroriste, njoo balisema kino komisa kama vile sie tulizinyang'anya, njoo bazalendo njoo balikuya iba ng'ombe ya raia, njoo si tulinda defendre, njoo maana tulizikata tulizitia munani mu aeroport, njoo tubarudishie benye na tutafute benye nazo. Bake oblige pia chef moya aende a declare keno ba nani ba zalendo ndio balikuwa iba mangombe basikuwe manipile. Kumbe ule chef naye balikuwa basha manipile, basha musimamisha, basha musimamia na arme, ndio bake mu oblige ginsi yenjo chef de localité pale aseme vile, parce que ni rahia, hana shwa, hana cha kufanya, aliitika, alisema ginsi banamushurutisha. Alors leo tena sasa bana mchana banakamata njia, banaenda swandiza mu patrouille, balikuwa na waze kino banaenda tafuta bazalendo, habakufika hata Kabulungu kule kwa kwa kino baende tafuta bazalendo, habakufika hata kufika. Sasa walikutana na zile ng'ombe munjia, balipiga ng'ombe kiboko, bazifanya nini? Banazirudisha tena, wanazipeleka wapi? Wanazipeleka kule kwabo. Bako na objectif ya kuzipeleka kule Rwanda. Balibeba ng'ombe 8 na bitoto, maana ni ng'ombe 8 na bitoto biwili. Seke ni ng'ombe 10 ze balibeba. Zile ndio zenye balipitisha mubarabara, ndio zenye population iliona na macho. Mema ng'ombe zingine pia balizipitisha mupori, balizunguka nazo mupori, parce que population wanasema kino ni ng'ombe za mingi ndio zenye zilipelekewa, ziliibiwa. Alors hatuta declare zile zenye tukona, tuna declare tu zile ng'ombe 10 zenye zilipita mu macho ya batu yote, ndio zetu tunaweka, parce que zile zingine zo balizipitisha kupori. Alors tunaomba gouvernement na ba autorité, surtout batu ya ma ONG bebako muvile ya Bukavu, bebako muvile ya Goma, mutusaidie aba ba terroriste basiendelee maliza population yetu, kwa juu na mwenye anapima keno anapartage video ni kumfuata banamuua, ni mwenye anasema keno anasema ana denonce mabaya wanafanya ni kumua. Seke tusaidiane, nyie msitume masauti zenu, mutusaidie tu kupartager message mkila groupe yenye mnajua kama itezi kwa kama ni autorite moya au fasi yote, mutume message ifike kila mtu. Nimero kama na nyinyi mko na shida zenye zinahusika muhimu teso yenye baba terrorist wako napitisha ndani mu population yetu ni Goma ni Bukavu, mupime kutukontakte tu ku numero moya juu ya kubasaidia na kusambaza kilio chenu juu kifikie ba autorite ku hii numero prise 243 98 38 28 149 prise 243 98 38 28 149. Mungu abariki, niwe bahati Eric. M23 nataka kuuisha. Kwanza hii decision natoka ushafika deja Alemanya, ile decision natoka mu ambassade ya Rwanda nyiko mu Amerika. Hii retrait ilisema semene ya kwanza huko una selectionner una démanteler maarme lourde na unazipeleka mpaka Rwanda. Deuxième semaine unasema no, utaigalisha ekipe kama kwa ya wa militaire. Tunashangala le 8 drone na panda ya RTF inakia bombarder position mwiko plateau. Shiga mananjo mwenye kuna komande guerre sai. Donc deja akoro ya kwanza mwile retrait na ba Amerika balitika banasema d'accord parce que
basi baexpilize mu Amerika. C'est-à-dire kumekuwa gere yenye banapenda ile neda diplomasia americaine iexpilize ambassade yako mu Amerika. C'est-à-dire ati huku kule kama uko Malaga uyue tuke hakuna kitu. FARDC kuna pilone Rwanda. Jusqu'à ce que hautafika hata moto ukiuliza non c'est le feni haitakuwaka. Comme violer déjà les yenye ulisema unasigné na semaine ya retrait zote ziko fou. Positionnement yako yote inaonyesha ki hakuna kwa. Dongo kuna distraire ba Amerika. Ile Rwanda mimi na hizo ulisemanga wakati mtaanguka bora kutambuka Rwanda. Utacha Kigali ama kushia dako. Basoda bigo bien préparé. Ba militaire bigo bien préparé. Amerika shatia déjà position yake Bujumbura. Uwe kama Bujumbura iko face à face na Kigali. C'est-à-dire France iko na permettre ile RDF ipilone mu haut plateau. Uwe gizi iko na kuexperience donc Amerika itakufukuza déjà parce que Amerika anaendanga na mtu selo gizi iko gereza. Hii retrait mulitia ilikuwa après le 15 na ushakatala kulibere. Donc uwe ke na M23 na ile RDF donc c'est fini. Bata pilone Kigali. Ulize leo Kiev, unaona Kiev Ukraine. Vile njoo tuona moto gizi ka Kigali au kale katabati. RDF iko na kuakize, bata pilone paka utarudia uta. Edere wamekutosha servo dernier, motaka bani wa kule Malaga. Endelea tu.